Twongeye kubasuhuza nshuti bakunze mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho. Uyu munsi tugiye kubagezaho amakuru ari kuvugwa. Perezida Kagame yaba agiye guhurira mu biganiro na Perezida Felix Antoine Tshisekedi muri Qatar. Si aya makuru gusa turi bubagezeho, turababwira uburyo Perezida Ndayishimiye Evariste yasabye abayobozi kureka ingeso ebyiri z'abazonzi. Turakomereza kandi nanone muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho hari umujyanama wa Perezida wafunzwe azira gukurikiranwaho kuba intasi y'u Rwanda. Wowe tugiye kubana ndagusaba gukanda subscribe kugira ngo ujye uba mbere mu kubona amakuru n'ibiganiro tubagezaho. Dutangiye amakuru yacu, amakuru aravuga ko Perezida Paul Kagame na mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo bashobora guhurira i Doha muri Qatar mu muhuro wo kuganira ku bibazo biri hagati y'ibihugu byabo no kubikemura. Biravugwa ko kandi abo bakuru b'ibihugu bagiye kuganira ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo cyateje umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi. Ikinyamakuru Africa Intelligence cyatangaje ko uku guhura guteganyijwe kuwa mbere tariki 23 Mutarama 2023. Iki kinyamakuru kandi kivuga ko n'ubundi Qatar yari yaragerageje kuba umuhuza hagati ya Perezida Paul Kagame na Perezida Felix Antoine Tshisekedi mu mezi ashize, ariko ntibyakunda. Iki kinyamakuru kivuga ko ibiganiro hagati ya Kagame na Perezida Felix Antoine Tshisekedi muri Qatar bishobora kuba birimo uruhare rwa Amerika n'Ubufaransa, kuko ngo mu nama y'abakuru b'ibihugu bya Afurika n'ubuyobozi bwa Amerika ibyo biganiro byakomojweho. Emir wa Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani asanzwe afitanye ubucuti na Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo ndetse na Paul Kagame w'u Rwanda, ariyo mpamvu ashaka kubunga. Hamaze iminsi ubwumvikane buke ku bihugu byombi, aho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishinja u Rwanda gutera inkunga umutwe wa M23 uzengereje Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe u Rwanda rubihakana ahubwo rugashinja iki gihugu gukorana na FDLR. Leta y'u Rwanda yatangaje ku wa Kane ko bimwe mu bivugwa mu itangazo riheruka gusohorwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigaragara nko gushaka gushoza intambara ku Rwanda. Ku wa Gatatu, Kinshasa yasohoye itangazo ryongera gushinja u Rwanda gufasha M23 no kuba uwo mutwe utubahiriza ibyagenwe n'amasezerano y'amahoro ya Rwanda. Naho ku wa Kane, Kigali nayo yashinje Kinshasa kutubahiriza ayo masezerano, iha ubufasha bwa politike n'ubwa gisirikare umutwe wa FDLR n'indi mitwe itandukanye. Itangazo rya Kinshasa ryavuze ko umutwe wa M23 udasubira inyuma nk'uko byemejwe na Rwanda mu Gushyingo gushize. Ukiri mu bice ivuga ko yarekuye, aho ukomeje gufatira abaturage ubaca imisoro n'ibindi. Iryo tangazo rishinja u Rwanda kutubahiriza amasezerano ya Rwanda, rwanga guhagarika gufasha umutwe w'iterabwoba wa M23 kandi rushotora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. U Rwanda ruhakana gufasha M23 ndetse rukavuga ko ntaho ruhuriye n'ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kubera ibyo, Kinshasa isaba umuryango w'ubumwe bwa Afurika n'indi miryango y'ibihugu itandukanye gufatira ibihano abategetsi b'u Rwanda n'aba M23. Iryo tangazo rivuga ko mu kurinda ubusugire bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, iki gihugu cyiteguye ibishoboka byose kandi kizirengera mu buryo bwose bushoboka hagendeye ku byo Perezida Felix Antoine Tshisekedi yabwiye inteko rusange ya ONU muri Nzeri ishize ko twebwe abanyekongo ubu noneho twiteguye kurangiza burundu ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bw'igihugu cyacu, icyo byasaba cyose. Itangazo ry'u Rwanda ryo ku wa Kane rivuga ko ibyanditswe mu rya Kongo bigaragara nko gushaka gushoza intambara ku Rwanda. Kigali nayo irashinja Kinshasa kutubahiriza amasezerano ya Rwanda, igafasha FDLR mu buryo bwa politike n'ubwa gisirikare n'indi mitwe inabangamiye umutekano w'u Rwanda. Iri tangazo rivuga ko kuba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yarinjije abacancuro b'abanyamahanga ari ikimenyetso cyerekana ko yitegura intambara idashaka amahoro. Dukomereje amakuru yacu mu gihugu cy'u Burundi, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yihanije abayobozi bijandika mu nshoreke n'abapfumu, avuga ko uwananiwe no kureka izo ngeso mbi yasezera ku neza akajya kwivuruguta mu bidahesha Imana icyubahiro. Bikubiye mu mpanuro Perezida Evariste Ndayishimiye yahaye abayobozi b'u Burundi tariki 20 Mutarama 2022 i Gitega
Ku munsi wa kabiri w'amasengesho mpuzamadini yateguwe n'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD, yavuze ko bamwe mu bayobozi b'u Burundi Imana yabakuyeho igisuzuguriro, babona icyubahiro n'amafaranga kubera umurengwe bigira nk'umwami Salomoni, si ukurongora inshoreke karahava. Perezida Ndayishimiye avuga ko ubwo Salomoni Imana yamuteraga iteka ikamuha ubutunzi bwinshi n'ubwenge buhambaye, yayituye kwishora mu kurongora inshoreke nyinshi, ibintu byaje kumukururira ibyago. Yagize ati Imana ntiyihangana, uyu mwaka nababwiye ko igihugu cy'u Burundi Imana yakibohoye. Uzi ko byamunaniye kureka ingeso mbi, byamubera byiza yeguye akajya gukora ku giti cye. Umukuru w'igihugu yavuze kandi ko atazemera ko u Burundi buhura n'umuvumo ukururwa n'abayobozi birirwa mu bapfumu, avuga ko Imana itabangikanwa na za sekibi. Yavuze kandi ko biteye agahinda kuba hari abayobozi bari mu ishyaka riri ku butegetsi badasubiza amaso inyuma ngo barebe aho Imana yabakuye mbere y'uko bagera ku butegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2005. Ati mwibuke uko mwasaga muri 2005, nimwirebe amafoto mufite yo muri 2005, murebe ubwo buntu Imana yabambitse, uno munsi mukaba mugipfukamira abapfumu. Avuga ko iyo wijanditse mu bidahesha Imana icyubahiro, ukarenga ku isezerano ryayo, iguteza amakuba ukabura amahoro. Ati iyo uri umuyobozi ugahemuka, Imana iraguhana, kandi niyo ubyikorera igukuraho umutima hakaza umutima mubi. Satani kabibonye ikibuga. Yasabye abakozi b'Imana ko bahanurira abayobozi ibinyoma kubihagarika mu maguru mashya. By'umwihariko asaba abayobozi kuyoborwa na Mwuka Wera kugira ngo Burundi bwishimirwe n'Uhoraho bukataze mu iterambere. Dusoreje amakuru yacu ari kuvugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nuko Fortuna Biserere wahoze ari umujyanama wihariye wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi yafungiwe muri gereza ya Makara nyuma y'iminsi atawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'iperereza. Ntabwo ibyaha akekwaho biratangazwa, gusa umukuru we avuga ko ari iby'ubutasi no gukorana n'umwanzi. Umwanzuro wo kumufunga wafashwe nyuma y'uko urukiko rwa Gombe rumuburanishije mu muhezo ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Imodoka 3 zambaye planke za gisivile nizo zamugejeje imbere y'ubutabera. Yari yambaye ingofero n'agapfukamunwa, arinzwe bikomeye n'abasirikare. Biserere uzwi nka Bofuri yafatwaga nk'umuntu wa hafi wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Urukiko rwategetse ko afungwa by'agateganyo. Amakuru avugwa nuko ashobora gukurikiranwaho ibyaha by'ubutasi no gukorana n'umwanzi w'igihugu. Uwo mwanzi bivugwa ko ngo ari u Rwanda. Telefoni ye na mudasobwa bye byarafatiriwe. Ku cyumweru gishize nibwo Biserere yari yakuye ku mwanya we w'ujyanama wa perezida. Ntabwo impamvu zatumye atabwa muri yombi zigeze zitangazwa. Kuva Felix Antoine Tshisekedi yagera ku butegetsi, Biserere yari umwe mu bantu be bari hafi, ufite inshingano zo kumuhuza n'ubuyobozi bw'u Rwanda. Yakoreye mu Rwanda ingendo nyinshi atwaye ubutumwa bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Ikiganiro uyu mugabo aheruka kugirana na Arefoka ku mubano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bishobora kuba aricyo cyabaye intandaro yo gufungwa kwe. Cyasohotse kuwa 6 Mutarama cyitwa La Chronique qui pour sauver RDC, kiba kigaruka ku buryo u Rwanda rwakomeje kuvogera icyo gihugu rushakamo amabuye y'agaciro amahanga agaceceka. Uwatanze amakuru yagize ati icyo kiganiro cyasabwe na Biserere na Kahasha, bityo ANR yashakaga kumenya icyo bagambiriye. Muri icyo kiganiro yagarutse ku masezerano yanozwaga hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Avuga ati Perezida Felix Antoine Tshisekedi yahaye mugenzi w'ikintu kimwe cyoroshye: turi igihugu gikize, muri abaturanyi bacu, nta ntambara izimura imipaka, tuzakomeza duturane ubuziraherezo. Reka dukorane imishinga ibyara inyungu ku mpande zombi. Mfite ibirombe mukeneye, mwe mufite ubushobozi bwo kwegera abashoramari hirya no hino ku isi, twakorana tugateza imbere aka gace dufatanyije. Yarabimubwiye. Njye ubwanjye nagiye i Kigali inshuro zitandukanye noherejwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi mfite ubwo butumwa. Perezida Kagame yari yabishyigikiye. Hari intambwe twari tumaze gutera kugeza ubwo hajemo izindi nyungu zihishe zatumye ibintu bigera aho biri uyu munsi. Biserere asanzwe kandi ari umuntu wa hafi w'umuherwe Moise Katumbi. Amakuru yacu naha tuyasoreje.
gusaba gukora subscribe niba utarayikora kugira ngo ukomeze kubana natwe mu biganiro n'amakuru tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Amakuru yacu nakagaruka.